Meghalaya Post.news Kakong Rona Kamden MDC kanong po bat kabala syapan skam kum ka presiden ha kajingjit pentemai kinong kitkam ke NPP nong po oblong kalapan paw ya kajing songu ya kinong kitkam barem ke NPP nong po oblong kibala ibet ya ka bakan long kum ka presiden ne kanong yalam ke NPP nong po oblong bat kabala ong ru banang ni syakman kinlong kawai bar teng ya kam mentresh tom nakam taban penklan ya ke NPP hakaleng kisnong kibahab hanong po constituency kite kintien belakran da kakong Rona Kamden kadai ha kasungi baki he nong yalam ke NPP kilahiar synong po nakam taban penskam ilam matmai ke NPP nong po blong bat ba ka kong Rona Kamden kala sya jiet ban long kum ka presiden ne kanu yalam ke NPP nong po blong ha ka jingkuran ka kong Rona Kamden kala pen paru ba ke NPP kampat job na nong po la kalong haki election MLA ni MDC andre day tang haki election MDC badang syudam baki pat ba kanong po constituency kala pen job don burom ya ke NPP kata ka dei na ka jingyai ne da kinu yalam barim bat ka bala pen long ya ka kong Rona Kamden bakan ai ka jing kublai ka bakraw e ya kinong kit kam barim bat batmai lembat ya kinong kershan ke NPP hanong po constituency namar kata ka kong Rona Kamden kala kentui kinong kershan ke NPP bakin yai ni ha ka party namar kumba kalong menta ke NPP ka doni ka jingkerman ka bakraw e banjob ha ka election MLA ka banlong house nam arhajar ar popra akatin ka bale se ni kongres nila long menta ko mi presiden ni ila don nadu hundayan thai ha ka NPP ka jongi ho nila don nadu ka po jongi padu CBC pe i kongres ti bidang temau ni bidang temau maong yapi ngas ngomu kapang yapi dei ka jingai ne ka jumpi pir ngirdam shirang na parti NPP ngepat tu job sisian bro dei tanga ka ne MDC ka baladak bangila yo ban penrang ban thawe e kala ma jong ka NPP nang ne na po nong po constituency ka jongi da ka jingai tre da ka jingai ne scam da ka jing sacrifice jong ki member kiba ong baladanga ka long ta kalong ru ha ka kwat pen tidon hang ne kiba syok mental nakane kadaw bag niyo ban pentelun bag niyo sendon wala da niyo MLA ru nila yo ya MDC at least nga syai kong kundo bangila yo e kad yintre ban pencet munah lane ban wakla hadin ba hapslap mo po lingkang ide kumno ding bandon yintre i jakari slap i jakari sni dan ngaso ban ong yin don building at yintre nila don na kabanta bangin seng la ka jong kanong rin ko jong ni de kudai pun ya pi kinong kershan ki barem ki badai kita ki original ni sa tendang kamu ki banado ki por ki ba shipo kasan snyang menchua pi la dei ki na kitam kapati kampo ya katong jong ka jingjok pi la yam na rei rengka ka ta ka jingyam pi ai ne be badai ka jingyai ne ka jong pi menta kasni niyo kan pung sa ka wei pat ka bodi na constitution ni ro ka batai bala kumno lights nyang di ai la dei ban reconstitute yang body dengan ngai scam pakan dia body ka bangi constitute mentaru ngin happy ban reconstitute ya ka hadin lines ya tapung ka ba jing pakai jong ka constitution mendon meno bakak pan lai na kata ka riti sensyar jong ka ka party ka bangi don ke ngong yapi wan du cingkermen wan nong tharai da ko wei pat long confidence ha ka kongrit ko kanong yalam ka jong pi nganong yi wi ro parok ngin ya don pentalang ni ka kamtang ni dei akan kan parti kabangidon nong po constituency ni don katong ya kabangin ngin job na ngin ra ya kata ka post MLA house nam hajar apopra dengan ngai scam ba ang mga president tang president NPYF NPWF ki secretary kinong kitang kibakmat ngidom la andai ka badon tang kidon ki baong ina kongret ngata nang wanbe post nam klang post ro ngan tuboy be hakate kasni dan nakabanta jong pi ya kita kiba pus ne klempos nakabanta ka pati pi adon banta na ai ka jing kapti ka bagapang nakabanta ka jong pi dengan ni ko po na snow ko ya kapan ai ka jing kuklay ya baro kiri ramba kiba juya ka syang nga nakapon siya kapot bat ban kabasay pi ni manay la yang lain hange bat ong ba nga team kaya jongi kiba lapten ya so mo andai nga so ban ong ba mentam dan batim dan syubat main ada ni NPP na la persyan ka bala banya accommodate lang lani banya prung lang banya yo pantalan bat kata kalau ndai bale siyan kamat ndai na kabanta jong ka jing telon jong ka Meghalaya Post.news